Utrai undon ringkat bat pi Ringkat berpiru. kajing pule na ka gospel berkuit kat kum Lukas. Aburom ami kutrai. Kumbasito yo hadin baula kren yakine ki baro. Ujisu lakot lang bat u yau Petrus u Jacob bat u Yohanes. Bat ulalek kiu syaulum banduai. Kadba udang duai, kakmat jung u kala dur, bat kijan jung u kila li palang. Kendit ladon arngut kirang ba kibaya kren bat u. Kila long u Moses bat u Elijah. Kibala pau hakeburam beneng bat kila ya kren bat u Jisu syapang kajinyap jung u keba unsa pendep ha Jerusalem. U Petrus bat kilok jung u kidang yo tia ngai. Henry kila kendit bat kila yo iya keburom u Jisu bat ya ki arngut kirang ba kibala yang rengkat bat u. Haba kita kirang ba kidang ya klat no nau Jisu u Petrus u laong ha u. Ko kenrat kabaha bangin sa no hang ne. Ngin thau lai teli ki ying trep ka weyeme ka weyu Moses bat ka weyu Elijah. U Petrus umtip satia ya kabau ong. Kadbau dang kren lapau loo bat laka eki. Bat ki sendran kila shepting namarba uloo ulawan hiar halor jangki. Teka sur nau tau loo kala ong. Une ulong ukun jonga ubalajit jonga. Do sya skor ye u. Habala sange kata kasur ladontang ujisu marwei. Kisendran kila sengap laka sengap. Mat kim syam yetu briu ha kata kepor ya keba kila yui. Ka gospel jong utrai. Kejinyero imi ko Kris. Ngila poi sya kata yo keba ar ha kepor len. Pat sa kato kat nepor ngin poi sya ke paskha. Kasngi ke bangin burom ya kejing mi pat jong trai jong yu Jesu Kris mat kumbangal ong meneh ka mait phang ka lampang amanda kasngi kene ka mas bakhuj la penyait daki samla jong ki kun ribhoi jongi mana ka them ribhoi ki basa shene sipo shlong ngait bah ki tayo ha ki sngi ublei benwan ha ki benai ki benwan kiwe ki samla ke bana kiwe ki district na kiwe ki Jakaru kin sedang banle kumne ban yakendu lang para maki badru ban pelong ya kemas bakhoit namar hangi Kristen hangi Katolik kemas kadai kata ka tenrai jong ke jim Kristen jongi ki Katolik kim dei ki Katolik lada kim don bentaha kemas bakhoit ki Kristen Katolik kim la ban long ki Kristen Katolik bapura lada ngin ya shim bentaha kemas bakhoit namar kumba ka dokumen kumba ka duler ka ong ka telong bat ka tenrai jong ke jim Kristen kadai ka Eucharis kabala seng kabala bu do try chung yu Jesu Kris tengi khot ngiweru ya ki para samla ki man kiwe ki district na kiwe ki jaka ki ba na jengai na long kendong khamdam ki basa sor bakin ya lumlang para makil lakum no shisin shibnai na ga benta ban pelong ya ka Eucharis ka ban penyat li ki kum kawe ka yeng ka sem men syam tayo men kasngi blay baladep andala wai ke mas ka television mas nang ne na po yung mane dep bamja ngan lek chakawai ke shnong namar ki khot ban lek duai ya kawai ke meit ke bala prapun rius nem karta andang ala poe hang tei kamda shitom hedo kata te ngaya kran kai ba kane ke meit ke ong padar katno nga miss ban poi sha ke mas bakhoi dawai ka balai pim lek tengah la temen melak ban syong ru melak ban yang ru tang bang akan mau por bang tang la ban lek kam tam hekine ki snem di ba lek chwa ban poi kane ka lockdown ngakan mau ba nda poi si yang menen nda poi po mas nda la yo sngo ya ke jingkren jong ki padar nda la sim bentah ka mas bakhoi ngam sngo kwa mi shu na ka mas ngasngo suk ka mensim ngasngo kemen ka mensim ngasngo ba mo ngam kwa ban mi shu na pu yang menen ngam sngo ba ngam kwa ba ka mas kan kut no kita kedai kentin kiba ini ime iji ong ngam tiap hadu kano kedai ke basisya hadu kano kedai ke balait tang baha bangap puson baha
ngasngo kumba kalong kumta ladang ngila ya ik but Jisu ladang ngila fell in love with Jesus mo ladang yo la yo machi shai takajing ijong Jisu klempep kanlong yangi kumta ngin sngo suk in sngo kmen kamen sim habangi wan shi yang mane habangi wan shi yang mane takadaw ngili ban puson hadu kanong hi ijo Jisu pikat mau nem haba pi ya kendu ya iba iba tonjong pi kwa ban pelut por mo daki kenta ni haba pi ya kendu ya kiniki role model jong pi mo ya ki role model jong pi ya kiniki model ni ya kiniki briu ki ba pi sim kum kanuk sa ka im jong pi ra pi ya kendu ya ki kanong pi so kemen kamen sim kanong bes ngusuk mo kumbang aru snem arjar ndriu arjar nyoy mat pe kendu ya perdi sita akasin banengkong ka perdi sita ka ikublay nga ngam kwa bat ko keti kan lanyon akti junga namar ngasno bata kamen sim ka kende ka dap ka jing kemen dap ka jing suk dan bok klem yong bat perdi sita pat kata ka jing sngo ka ba ngilap aba ngidon bar kita ki bang ngiik ngiton ngartai kalak benih kataru kebajian ke gospel ke bangi pule mentakas ni ngiyuk sungau bakumno u Jisu u khot u wer ya kita ki apostol ban leit shaulum badandal apo yang ta kumang ngiyuk sungau gospel mene u Petrus kwa syu pan mi nang to wong chal ngin sna da ki ying lai teliang ne kawai na ka benta jong me kawai na mentau Moses kawai na ka bentau Elijah yala dia kulak klet beliau klet namar kata keman sim kelak kendek pelat lo smuik pelat bensa kata kecekah aduh tahu pun tiga ik ban hapen bangin puson gede gene go men ko para ngiwan sya kemas bekoy om dari mengi gibawan sya kemas bekoy ajin sya deu Jisu u bekot u bawere ngaban badye pi ban wan sya kemas bekoy kumau Jisu khot uweri ki apostol ban lek shaulum u Jisu u khot uweru yang ngabat yapi ban wan shaulum tengkong syayeng mene sya kaduan na ka benta ka mas bakoy haka gospel mene yo sngo shwa bakita ki jinyu i jong Petrus ki jing kren jong Petrus ki jing kela jong kata ka jan bali jayu u Jisu u ya kren bat u Moses u ya kren badu Elijah haka mas bakujru ngidon shwa ya kariti jong kaktin ublay ane kalitriji jong kaktin ublay kaba u Moses u Elijah u Jisu ki kren Henry pun tenda ngilongkom kita kisendran ngim semua tu ki ya kren ayu ngim semua tu jayu hakapor kalitriji jong kaktin ublay namarkum kita ki apostol bunsin ngabat pi ngiyot tia ngai ngot ndai bangi yot tia ngi songkor haka kmat Henry ngiyot tia aku mu Petrus ngiyot tia aku mu Yohanes ngiyot tia aku mu Jacob haka jing mut jing perkat nak kata tahu haka por jong kali terji jong katin ublay kapor ke bau Jisu Ukren kapor ke bau Moses Ukren kapor ke bau Elijah Ukren jayu yang ngabat jepi kajing mut jing perkat jungi kapoi shanan polok kajing mut jing perkat jungi jong ngabat jong pi kapoi shalom shalong kapoi sha wa arilang kapoi sha damsai ngiyot tia nak kata tahu ngim sngotu kumbajaya u Petrus kumbajaya u Yohanes kumbajaya u Jacob ngim sngotu nak tak tahu ngipoi sya ka benta ka baar ka jing kela hau kupu bat kawan ki kela sya ka met berkas namu Kris ngila ban batai shi sngiru syapangane ka jing kela jong kupu bat kawan sya ka met berkas namu Kris kala biang pi ban lek pek tang ha Google kidon bun ki riu kuj ndai tang ki riu kuj kidon bun ki briu ki bala yui ya kane ka jing kela jong ukupu bat kawan syakamet bat kasnamu Kris kajing kela kabangi yo semua haka gospel ka bamenta kasni kajing kela jong u Jisu haoj amar bau dangim haka to kapor ndrey menta bau Jisu don shu rengkat bat ngabat pi haka dur jong kamet jong ubreu upun kelai lade haka dur jong ukupu bat kawan haka dur jong ukupu bat kawan nak tak tahu ngide ban keli hatu ngis ngusuk ngisu kemen kamen sim abang ngiwan siang mane hatu ngis ngusngan kamen sim abang ngidon apo ying mane
Hatongi pelai jing mut ya ke jing kren jong Yesu, ke jing kren jong Moses, ke jing kren jong Elijah, hakamas bakoy. Hato ngiyo i ya kata ke jing kela. Ladang ngim keli, ladang ngim yo i, yul esi don ke jing duna. Mat kata ke jing duna, ngiyo sngo biang na ke gospel ke bamenta ke sngi. Endau tau lu o ulak ka, endau tau lu o ulak japat. Kasur ke ong to ngap ya u. Uneu deu balajit, uneu deu kun jonga, deu balajit utu MDC nu MLA jong ka nongpo. Ma Henry balajit kemut ubala jit kerpang dau blay, ukun jong ublay. Uneu deu balajit ukun jonga to ngap ya u. Ladang ngim yu i kata kecingkela, ladang ngim yu ngau ya kata kasur. Yo lese ke banengkong kedai bangim ngap ya kasur jong ublay. Ngim ngap ya Yesu. Kajing kordor jong kajing ngap. Tarai ngala itu epi kene jinja. Haus nem bala dep ngaru la jan poi lum jing tep. Namar banga klem ngap ya mo ya kajing pang. Nga klem ngap ya kajing ong jong doktor banem di ya ke painkiller. Ngadi extra painkiller. Lajan poi lum jing tep. Kajing kordit ya kajing bom ngap kam tam ya blay. Ladang ngim ngap wat ya doktor ngel lajan poi lum jing tep. Ladang ngim ngap wat ya katawai ngel apoi lajan poi lum jing tep. Imagine ladang ngim ngap ya blay. Klempep ngenom yu i kita ke baro. Om tang bangim yu i kita ke baro. Ngenom yo matru ya kajing imbam jukut. Dengan tarai kat bangin don hagane ke porlen bakoy. Ngatrai disu kabalang kakot kaweri nga bati ko para samla ko para bangay bi bangin long kita ki sendran ki basngap ujisu kumbau khot ki apostol kumbau khot yo Petrus kumbau khot yo Jacob kumbau khot yo Elijah u khot yang nga bati pi tangba ngiru ngide ben long kita ki apostol ki sendran ki basngap kenang ba ngin yu i ya kata kajing keladur jong ujisu kenang bangin yo ya ta kajing imbam jukut to ngin le kumta kamtam ha ni ka porlen kenang ba ha ka sngi bau try mi pat un pen kela ya de na ka tu ka met ka bayap sya ka burom jong ka jing mi pat un pen long ru yangi ki breu ki ba mi pat na ka po en ye ro ya Jesus Christ junam la junam amen.